Funami Badal Kholi Turkey Vilatun Dive Rajyan Hadia Kuri Manavaru Dive Qaumi Difai Bara Haval Kurmataka Bava Khasa Rasmiyatu Tibe Funa Hamia Bagutun Genestil Mataka Ade Miria Mirasmiyatu Sharfe Kodevani Raisul Jumhuria Dr. Muhammad Moiz Turkey Vilatun Dive Rajyan Hadia Kofava Askari Manavaru Dive Qaumi Difai Bara Commission Kurmataka Mibava Khasa Rasmiyatuga शरफ मिकोदेवानी दिवे राज्य कौमी दिफाई बारन तदिवे अस्करिया के माती वेरिया आदि रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज अदफा कोल्वे कमकी तुर्की विलातु दिवे राज्य में मनवर हादिया कुरिकं कौमी दिफाई बारन युदान कोफावनी मियाहारु के अप्रैल माह के तेरेगा मी डोकन क्लास के मनवरे दिवे राज्य कौमी दिफाई बारु के कोस्ट गार्ड के फ्लीट देगुना को फ्लीटुगे बसीरता वारुगद खुरमकी रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज वरा खासा अहमद खमे देवा खमे एखन रईस जमहूरिया वनी एक फोरम तहुका हामखुरा बाफा गाउमी दिफाई बारा बेनुवा वसीरतका आदि अस्करी एक उड़नतन होदा देवमटका देवा अहमद हामवे के मैदानी मिकुर मुद्दतु गतरेगा दिवे राज्य गाउमी दिफाई बारुगे अस्करी वारुगद कंगे तुर्कु मटका मिहातन कुरा बाफावा मोहिमो मसके पुळुम मिगतुन दिवे राज्य के वशागेवा खांडुगे सरहद 26 काडीरु दिवे कौमी दिफाई बारन अमिल्य बेदहेट्टेने फेंबर मिवानी कौमी दिफाई बारुगे वसीरता तरगी कुरा बाफा मिगतुन ड्रोन मेदर को 26 काडे राज्य के एक्सक्लूसिव जोन नुवता इक्सोदी खास सरहद बेदहेट्टुम के गाबिल कं कौमी दिफाई बार दिबिगेम वाखम फाहा कोदवे कुनुसागुन में इशारा कुरिगोता राज्य खानुगे सरहद सलामती कंकं कशवर कुरुमा तुर्की विलातुन हिरे हदिया कोफावा मी मनवरु मी कमीशन कुरु मिरे में कोरिया मिदानी मी मनवर की रईसु जमहूरिया आदि सिफाएंगे एम मती वेरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज गौमी दिफाई बारुगे कोस्ट गार्ड देगुना कुरव्वा आदि गाबिल कंग इतुरु कुरवमा खंडारुवा फावा लंडुदंडी हासिल कुरवु मट्टका रहमतरी गौम तकायको बदहि कुरवम केंदवा गुणुंतु के तेरे नतीजा के गतु दिवे राज्य तुर्की विलातुन हथिया कोफावा अस्करी मनवरे हम मियाँ की कमी उड़ांदु सिफांग के खिदमत तारफ के मिदियुमा की दिवे राज्य के खांडू के सरहद के सलामता रखा तरीका कशवर कुरमा आदि इंडिया खांडू के सलामता रखा तरीका දෙමහෙට්ටුමුගා බැන ලකුවා මේ මුජ්තමවගේ ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಹೈಸತು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಅದಾ ಕುರಮುಂದ ಅದಾ ಕುರಂಜೆ ದೌರು ಫುರಿಹಮೆ ಅದಾ ಕುರ್ಮನ್ ಲಿಬೆ ವರ ಪೋಡು ಎಹಿ එකಂ ಹಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ මේගෙතුණු මිය මසකතු අධිවේ සිෆාන්නකි ගාබිල් බයකන් අහෙදුමට්ටක රයිසුල් ජම්හූරියා අධි සිෆාන්ගේ මෙ මතිවරියා ડોક્ટર મોહમ્મદ මොයිઝ් ખંડાළුවා ફવા લણතණිතක වාසිල් වුම වර මුහිම් ෆියවලගේ කතුගා ෆාහ කොල්ලවේ රයිසුල් ජම්හූරියා ડોક્ટર મોહમ્મદ මොයිઝ් මෙ ඉස්කන් දෙවවා ඒ දායිරකි රාජ්‍යගේ මිනිවන් කම සියාදතා ඉස්තිගුදාලු හිමාය කුරෙවු මගාමා හවාල වඩා රයිසුල් ජම්හූරියා කමගේ මගාමා හවාල වඩාගෙන් පුරතම දුහම් Specificamente Americano fettevi e masake puru mi siyasa tampis kurabumuge masakatuge natija dani rajye fennamu deve askariya ge wage baru ibtidah ko nota wage baren ufadda fa wakam fa kolleve migotun unmanned area vehicle sifange khidmata wani taaraf kofa gaume difaa baru ge eako ge khidmata genesfa waruga turki vidatu feddum kamawa berekta model ge unmanned combat area vehicle ta rajye hadiya kofa avun hama faha kolleve ade kunimes ishara kuri gota gaume difai baruge askari qabil kan itur kurumattaka kurabba masakatuge teren coast guard ge fleet deguna kurabuma raisu jumhuriya nimme sababtaka balairuga dive rajye bodu sarhaddaki kandu ade e sarahaddu badahatta himaya kurumattaka dive o emme bodu gonjumaki ekama ekashigen wasire rajye ganatu rajye ge bodu bayaki kandu kama vihindu ಖಾಂಡುಗೆ ಸರಹದ್ದು ದಂಗೆ ಇತುರು ಬಯಕು ವನ ನುದಿ ಅದ ಅಮಗೆ ಸರಹದ್ದು ಹಿಮಾಯಕು ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಪುರಾ ಮಸಕೆತಕ ಬಲಾರುಗ ಮಿ ಸರಹದ್ದು ಖಾಂಡು ಫೇರೆ ಪರಾತಕ ಆದಿ ಏಕೇಕಿ ಹಸೊತೆಗ ಖಾಂಡು ಹುರಸ್ಕೊಂ ಕುರೆವೆ ಏಕೇಕಿ ಕುತ್ತ ಖಾಂಡುಮತಿಗೆ ಕುತ್ತಂ ಹುಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಅವರಗಿನ ಮಸಕೆತಕೆ ಕುರಂಜೆ ಮಿಕ ಮಟ್ಟಕ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಮಸಕತೆ ಕುರಂಜೆ ಗೌಮಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಖಾಂಡುಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕ ಅತರಿಕ ಕಶವರ ಕುರು ಮಟ್ಟಕ
එන්නමස් රාජ්‍යයක කෝස්ට් ගාඩුගේ උලන්තන් හෝදාපා හුරීරුකයිස් වර දුවස් වෙජ්ජ කෝස්ට් ගාඩ් ෆ්ලීටන් ඉතුරු උලන්දුතන් නුවත ඉතුරු වසීදත්ත නුහෝදාතා එන්නමස් රාජ්‍යයක කණුග සරහද්දු බෙදහැටුන් දිවෙහි කවමේ දිෆායි බාර ලාසිම් වෙගෙන්දාරු මිකංකන් කුරුම දිමාවා ගොංජහුන්ත දෙනගන එකංකන් හල්ලු කුරුමගේ මසක කුරුමගේ නතීජා මේද ෆෙනිකෙ මිදනි කුරිම්මි පහ කුරිගොතන් රාජ්‍යයක වෑගේ බාරෙන් උපද්දා වෑගේ මගුන් රාජ්‍යයක සරහද්දු බෙදහැට්ටුමගේ මසක්කෙ ගෞම දිෆායි බාරුගේ අමිල්ල වසීදත්තකුන් කුරම් ෆෙට්ටුම් එමසකේ ෆට්ටාෆා වනීවිස් තුර්කී විදාතුන්ගේ වරබොඩු එහියකා එකීග තුර්කී විදාතුන් හදියාකුරි ඩ්‍රෝන්ගේ ज़रिया राज्य के खांडू के सरहद अवाह के ज़रिए बेलहेटू के मसक दुबई राज्य फुरतम पहाड़ा पेशी मिगतुं खानुमती के एक हादसा तक गुड़ी के मिदन्नवी ड्रोन मेदवेरिको ए तकते होदुम के नोता उड़ंत होदुम के मसक के फिशी केंदिया अधिकमा वागुत तंग हेदा नुवे खानुमती कहिंगा हादसा तक एटेंडु के फुरसत दिबे कौम दिफाई बार लिबे केंदिया अदे कोस्ट गार्ड के वसियत का बदायरु का कोस्ट गार्ड के फ्लीट का हिमने एक उड़ंत के गाबिद कम इतुर कुरमा कुरवे मसकतु के नतीजा फेन्ननी राज्य के हुरिया सरहद को राज्य के उतुरा देखुन आदि एहनी सरहद तौकवस्मी उड़ंत सौवेस करेउदनी सरहद फोरी मरमो अद तुर्की विलातु मि हदिया कुरी डोकन क्लास के मि खास अस्करी मनवरा एकीगा वेगेंदानी राज्य के मि कोस्ट गार्ड के फ्लीट दिबेगेंदाने वर बोडु कुरियरुमका हस ओतेगा खानुगे सरहद बेदहेट्टुम मि कुरा मसकतुगा गौमी दिफाई बार दिबेगेंदिया बोडु कुरियरुमे के गतुगा फाहा कोलेवे अद मिरेगे मि रस्मियातु दिफाई वजीर मोहम्मद गस्सान मामून वाहकुल देखोम हम छिफावे आदि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मेजर जनरल इब्राहिम हिलमी विस वाहकुल दक्कवाने आदि तुर्की विनातु मिहादिया कुरी मनवरा एकु फाकुल वे राज्य एकम के खास हादानी लियुमे तुर्की विदातन हैरुम विस मिरे के मिर अस्मियातुगा कुरिया गेंदा गोता बनी हम जीफा मेरे कोस्ट गार्ड के फ्लीट में कमीशन कुरे उड़ंदा एकीगा मिंडीएफ नो तगाव में दिफाई बारू के काबिल खमा अन्न वरबोडु कुरियर में के गोतुगा गाव में दिफाई बारुम विस्वानी फाहा कोफा अद मेरे के मेरा अस्मिया तो तुर्की विलातु के कमांड के फरातुम वस बेफुन हम पैर बढ़ा करना गेंदवा ए मी कमीशन कुरे मी उड़ंदो राज्य हदिया कुरमट्टका मिगतु तुर्की विदातु राज्य हदिया कुरा मनवर हवाल कुरे बुमा आदि दिवे राज्य के फरातुन तुर्की सरकार देवे हंदानी दियों हवाल कुरम कुजे दियों मफाहा को देवे मनवर हवाल कुरम के वगुत को हम में शरफे को देवानी रईसु जमहूरिया के तुरम दिफाई वजीर मोहम्मद गस्सान मामून अदे तुर्की विदातु के नेवी फ्लीट के कमांडर एडमिरल खदीर यिल्दिज मिरे के रस्मियातु का बाहर वडा गन्नवा को तवनी अहम चीफा अदि एमनिफानु आवाहक पुलिस दक्कवाने कुरमिस शहर कुफा वागोता दिवे राज्य के मिनिमम कमा सियादता इस्तिगलाल हिमायत को मट्टका कुरबे मसक्कतु के नतीजा मेदो दिवे राज्य दनी फेन्नमु अदे गाउम तका एकेगा ओन्ना गुळुं बदहि कुरबे नमवेस अदे गुळुं तंग इतुरा बरगत को कुरियो मट्टका कुरबे मसक्कतु का तेरेमस दिवे राज्य के मिनिमम कमा सियादता इस्तिगुदाला बुरु नाराने गोतंग ए गुळुंत दमहट्टा कुरियर उमट्टका अदुगे सरकार उमर खासा अहमद खामे देवा मेवतुं गाउम तका एकी ओन्ना गुळुं इतुरा बदहि कुरम नतीजा एक वेगेन दनी राज्य मी ओन्ना अस्करी गतुम वेस मे ओन्ना गुळुं इतुरा बदहिवे मी अस्करी बारुगे गाबिरकम परबोडं इतुर वेगेंदा इतुरवु हम मिया एकीगा सरहदी गाउम तक इतुरुम वे समा दुरु सरहद तक गाउम तक एकीगा वेस राज्य मिदनी मी गुळुंता दमहट्टा पारुगत कुरमु एहन कामुं राज्य के अस्करी याया इतुरु उलंदु तक आदि इतुरु वसियतन एबा हादिया कुरे दादी फाहुं इंडिया का फातुम विस्वानी राज्य अहदिया व्रे अंकिना उलंदु हादिया कोफा हम है तुर्की विदा तो मेरे मी हाल तरे का मी हादिया कुरी खास मनवरा एकु
ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಫುಲೀಟುಗೆ ಗಾಬಿಲ್ಕಂ ವರಬ್ಬೊಡಂ ಇತುರುವೆಗೆ ದಾಣೆ අද රැසු ජම්හූරියා අධි සිෆාන්ගේ එම මතිවරියා ඩොක්ටර් මුහම්මද් මොයිස් මිහාර මෙවැනි එම්පීල්ගේ මිසරහද්ද වඩා කෙම්ෆ අද මිරේගේ මි රස්මියාතු ශරෆේ කොද්දෙවනි සිෆාන්ගේ එම මතිවරියා අධි රැසු ජම්හූරියා ඩොක්ටර් මුහම්මද් මොයිස් අධ හැම මියා එකී ෆාහ කොල්දෙවේ කමකි මි තුර්කී විදාතු හදියා කොෆාව මි ખાસ මනවරකි රැසු ජම්හූරියා අධි සිෆාන්ගේ එම මතිවරියා ඩොක්ටර් මුහම්මද් මොයිස් කවමි දිෆායි බාරුගේ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ತೆಗುಣ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಪುರ ಮಸಕತುಗೆ ನತೀಜ حاضر وڑاگن تبوی امہا عزترین دیوہ راجیہ عزتر رئیس الجمہوریہ ادی صفانگے میں متیوریا ڈاکٹر محمد موئز. Ladies and gentlemen, His Excellency, the President of the Republic of Maldives and the Commander-in-Chief, Dr. Muhammad Moizu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تصيمون ينبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Turki vilatun divehi rajyan hadiya kura manavaru divehi rajyage qawmi difa ibara havalu kuruma commission kurmuge rasmiyata tiya emme beflonna marhaba dannawa. Rasmiyat feshmge iznen eddennevi Major Abdullah Naushad. Kirite Qur'anuge barakatu mi rasmiyat fattawa devi Captain Ahmad Naid. Mi rasmiyat hushala deni algon First Lieutenant Yasir Abdul Qadir. And I, Lieutenant Dr. Amina Tanana Muhammad. A very good evening and a warm welcome to you all. We are gathered here tonight to witness a momentous occasion, the handing over of a naval ship by the Republic of Turkey and the commissioning ceremony of the newly received vessel, gifted as a gesture of friendship and cooperation. Dem mi rasmiyatuga onnani Chief of Defence Force ge wahak flu dekkevum. Mi number furihama koddevuma edi warang adavir kamaku midannawalani Chief of Defence Force Major General Ibrahim Hilmi garihun. Sir. I now invite the Chief of Defence Force, Major General Ibrahim Hilmi, to address the gathering. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalat wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Divrajege izzeteri Raisul Jumhuriya Ali Sifenge Emmati Veria
Dr. Mohammad Muiz, Difai Wazir, Mohammad Qassan Maun, Daulat ge Wazirum, Raitum Majliga Izzateri, Memberum, Commander of the Turkish Naval Fleet, Admiral Kadir Yıldız, Ambassador His Excellency Semi Lutf Turgut, Divhi Rajan Turki Vilata Kandalwafa Safir, Lieutenant General Retired Abdul Rahim Abdul Latif, Rear Admiral Rusht Sheza, Sifang Ismagamtang Adakura Wafa Wering, Kumfunitaku Wering, Sifang Is Hidmeterina Lobeti, Emha Sifang, Hazir Vadan Tibevi, Izzatering, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mireki Ufavirire, Mi Vagutaki Tarihi Vagte. Shakyavis Negotega, Mirasmiyat, Divi Rajaga Tarihu Safatakum, Jaga Hodas. Turki Vilat Neviga, Benukuram Asfawa, Manavare, Divi Raja, Turki Vilatno, Rasmiko, Mire Hawal Kuravigendane. Hamayhemme, Mi Manavaru, Divi Raja, Gaumi, Difai Baruge, Coast Guard, Kamshan Kurum Rasmiyatues, Mire Bevigendane. Divi Raja, Raisul Jumuria, Adi Sifang Emi Mativeria, Dr. Mohammad Muiz, Divi Askaria Taragi Kuravuma, E Manik Fanum, Vivadagan for Wadful, Mainulaga, Heu Rahmefulum, Fuddamun, Dakan, Mire Tiabefuna, Finivadagan one. Ad Turki Vilatum, Divi Askaria, E Manik Fanu, E Hodava Devi, Miharo, Tiabefuna, Tia Finivadaganwa, Turki Vilat Neviga, Benukuram Asfava, Askari Manor Vegendani, Divi Askaria, Kanumatiga, Lashkaruga Baru, Etake Gune, Ituru Kurane, Manavaraka. Mire, E Manik Fanu, Divi Raje, Gaumi, Difai Bara, Kamshan Kodeva, Manor Vegendani, Divi Askaria, Armada, Ituru Kuravigenda, Emme, Bodu Ulanda. Mi Manorga Hatiarasha, Firepower Belikamga Vinamas, Mihar Coast Guardga, Benukura, Ulantakala, Balar, Muling in, Darajeg, Navy Manore. Ade Divirajeg Sarhaduga, Himene Kantaku Terega, Divirajeg Siadati, Baro Libide Sarhataka, Siadati, Haguta Libide Sarhat Himene. Misaraduk in, not a boundary, Duisata nautical Mela Hamea, Demigende. Migetrum, Divirajeg Hasa Exoji Sarhaduge, Duistmail, Berugas, Divirajeg Maslahatam, Himene Sarhatakeve. Migeterega, Divirajeng, Alifdar and Hushalafawa, Extended Continental Shelf Sarhada, Kadmatiga Halgaji Mihum Salame Kurma, Boat Faharang Ehiterikam Forko Dinuma, Divirajeng, Lazim Kofawa, Maritime Search and Rescue Region Sarhad Himene. Mi Divirajig Sarhadum, Duisatamel Bear, Adi Baina Guami, Kanuga Sarhad, Nota International Waters. Mi Algorman Divi Sifang, Harakatirivan Je, Diviraje Gaumi Maslahat, Nota National Interest, Gulfawa Sarhad. Enkamu Diviraje Kanuga Sarhadaki, Warab Bodu Sarhad. Balahata Divi Askaria, Matikure Favani, Nuhanu, Bia Kanuga Sarhad. Duisatamel Getere, Adi Dusmel Bear. Divirajik Izzati Raisu Jumuria, Adi Sifang Emi Mativeria, Ekurava, Masake Pulaki, Ganun Assassin, Ganun Takum, Diviraje Gaumi Difai Bara, Matikurefa, Masuliat, Adakurmasha, Adi Divirajik Balagam for Baina Guami, Kanuga, Muahada Takum, Diviraje Matikofa, Zimmata, Furihamang Adakurumga, Diviraje Gaumi Difai Baru, Gabilkam, Itrukuravum, Askaria, Varuga Kuravum. Turki Vilat Navy Manavare, Diviraje Gaumi Difai Bar and Hodva Deva, Dive Kanta, Belehatum Gabilkam Hodva Devumataka, Kari Mustabalaga, Itru Askari, Kanuga Ulanfaru, Emanik Fanu, Emandifang, Hodva Devan. Mi Manzar Dadiava, Tiabefuna, Finwadagan. Mi Askaria Taragi Kurama, Emanik Fan, Vivadagan for Outfulta, Fuddom Gendavakamga, Varugada, Aligada Hekaka, Fude. Enkamu Divirajega Minimankan Difa Kurumga, Diviraje Kanusradu Beretumga, Divi Askaria Taragi Kuruma, E Manikfan Kurava, Masakapul Fahako, Emha Divi Sifangamuga, Hama Ehme, Emha Lobeti Divi Rayitungamuga,
इज्जत रईस जमहूरिया अदि सिफांग एम मती वेरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइजा इखलास ते कमाया को शुक्र आइस कुराम दिव्य अस्करिया तरक्की कुरवमगा 26 गड़ी हिदमतुगा नुहानो इखलास ते कमाया को मिगावमगा मिनिमम का हिमायत कुरुम कशवर कुरुमगा अस्करिया हिदमत तरक्की कुरवमटका दिव्य राज्य रईस जमहूरिया इरशादा लफाफुल गदाशुं इज्जत दिफाई वजीर कुरवमगंदा मसके पुल फाहको दिफाई वजीर मोहम्मद गस्सान मामून एम्हा सिफांग नमुगा इखलास ते कमाया को शुक्र दानो I would like to take a moment to say a few words in English. On behalf of the Maldives National Defense Force, I convey our sincere gratitude to His Excellency President Recep Tayyip Erdogan, the government, the armed forces, especially the command of the Turkish Naval Forces and the brotherly people of Turkey for this significant and generous gift. I also extend special thanks to the commander of the Turkish Naval Fleet, Admiral Kadir Yildiz, and Ambassador of the Republic of Turkey to the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Republic of Maldives, His Excellency Semi Lutf Turgut, for their presence during this important occasion. Excellencies, this gift reflects the steadfast friendship between Turkey and the Maldives, a friendship founded on mutual respect, cooperation, and shared values. The Maldives National Defense Force accepts this vessel with great pride, gratitude, and with the resolve to employ it effectively in the service of our nation. Ade Divirajega minimum kamuga emme varugad ramzaki Divirajega askariya. Migam minimum gama gotuka algon menna varutta vefa mi wani algon minga kaab fang askariya ge wedding dive sifang vefawa matveri gurbani takum. Algon minga kaabfa migaumuga minimum kamuga haguga Islam dina nasru hoda dinu mattaka raitunga haguga etake hagurame kurevi migaum mattaka shahidu ebe kalunga leki miyadu dive sifang hashganugas hama higamunda le elega hama ehunukan ebahuri minimakan difa kurumuga hashgana furana gurbanwani evves fasjehume neti mi algonugazum mi dive sifang komme mihigge sazum algona ikhlasri duaye ki divi askariya adavure fahi madamaye mainullah minwar ko devum mainullah migaum minam kamati abadme abadallah washi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukriya sir. Ade dem mirasmiyatuga onnani Turki vilatuge faratun divherajyan hawal kor hadiya kora manavaru hawal ko devuma divherajyage faratun Turki vilatuge sarukara devwa shukuruge liyun hawal ko devum me number furihama ko devman edi Chief of Defence Force Major General Ibrahim Hilmi adi Turki vilatuge Navy Fleet Commander Admiral Kadir Yildiz ge faratun warang adaveri kamayak dannawa. We now arrive at the defining moment of this ceremony. I invite Admiral Kadir Yildiz, Commander of the Naval Fleet of the Republic of Turkey, to officially hand over the vessel to Major General Ibrahim Hilmi, Chief of Defence Force of the Republic of Maldives. Major General Ibrahim Hilmi will then present the official memorandum and appreciation letter to Admiral Kadir Yildiz on behalf of the Republic of Maldives. Mihasa wagutukol sharafere koddevuma wadagen devun edi divherajyage izzete raisul jumhuriya adi sifang emme mativeriya Dr. Muhammad Muizuge arihun warang adabere kamaku dannawan izzete rais adi arihuga divherajyage izzete difaa wazir Honorable Muhammad Ghassan Maumon wadagen devuma dannawan.
शुक्रिया इज़्ज़त रईस। Dem mirasmiyatuga onnani Turki vilatuge Navy Fleet Commander Admiral Kadir Yıldız'ge vakfur dekevum. We now welcome Admiral Kadir Yildiz, Commander of the Naval Fleet of the Republic of Turkey, to address the gathering. Sir. His Excellency, President of the Republic of Maldives, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of Turkish Naval Forces, I extend my respectful greeting to you all. It's great honor for me to be here with you today at the ceremony organized for the handover of the fast patrol Volcan, which has rendered distinguished service in Turkish Navy to the Republic of Maldives. Our presence here today is a testament to the friendship between our countries and to our determination for further deepen our unity in the field of defense. During the visit, His Excellency, to our country on 28 November 2023, the issue providing support for development of the Maldives defense infrastructure by the Republic of Turkey through the delivery of a naval vessels was brought forward. Within this framework, in order to enhance our bilateral relations with the Republic of Maldives, to offer solution to the Maldives search for resources to meet its defense industry needs and to contribute to the fulfillment of its urgent requirements, it was deemed appropriate to deliver TGG Volcan from the inventory of the Turkish Naval Forces to the Maldives. Accordingly, the transfer process of TGG Volcan, which has served successfully in the Turkish Naval Forces, commenced on 1st July 2025, was completed on 7 August. The vessel is now ready to take up duty. The training will be provided both in port and sea by Yıldızlar Surface Training Center Command, and that will contribute to Maldives defense capacity. Navy are not only a symbol of deterrence and power at sea, but also they serve a bridge that builds bonds of friendship and contribution between nations, making all countries accessible by sea into neighbors, thereby contributing to the establishment of framework of harmony among them. Such events and ship visits are valuable opportunities that reinforce mutual trust and develop common understanding between our countries. To this end, in 2024 and 2025, our national ships TCG Kınalada and TCG Büyükada conducted port visit to the Maldives. I would like to thank you and your personnel for your warm hospitality during the port visit. As the Turkish Naval Forces, we attached great importance to contributing to regional and global maritime security and to enhancing cooperation with friendly and brotherly countries at all levels. On the occasion of this vessel's delivery to Maldives, I wholeheartedly believe that the defense ties established between our two countries will further grow and develop in the years to come, and Volcan will be a milestone in the establishment of the Maldives Naval Forces. I wish to emphasize that I feel great honor and pleasure to be with you at this meaningful occasion, and I hope that this ceremony will contribute to further strengthening of our friendship. May Allah bless our countries and further reinforce the bonds of our brotherhood. I extend my best wishes for success to the vessels and its distinguished crew, which will enforce serve under the command of the Maldives. May you always have fair winds and following sea. Thank you, Excellency.
Thank you, sir. ade demme rasmiyatuga kuriyan onnani izzetere difai waziruge wahak fulo dekkevum mi number furihama koddevuma izzetere difai wazir honorable muhammad ghassan maumun garihum waran adavir kama kudannawa izzetere difai wazir. With deepest respect, I invite the Honorable Minister of Defense, Muhammad Ghassan Maumoon, to address the gathering. Honorable Minister. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سفانج إممتي وريا تبهراجيج عزت رئيس الجمهورية دكتور محمد معز تولتون عزت دبافة ببي عزت تكو جبرين رئيتونج مجليهوج عزت ممبرون وزيرون Chief of Defense Force, Major General Ibrahim Hilmi, Ambassador Turgut, Commander of the Turkish Naval Fleet, Admiral Kadir Yildiz, General Officerung Fakhurweri Divehi Sifang, Loboiti Ukhtunna Ahung, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wara awadineti, wara bura schedule ga uluvamumves, argon men dannawaluma mide rasmiyat sharaferi koddevvan wagut hoddavang mide rasmiyat sharaferi koddevvan wadan deviti sifange emmati veriya raisul jumhuriya dr muhammad muizza emmeha fakhurweri divehi sifange namfuluga wara ikhlas tari kamaekon shukur dannawa argon menge da'wat qabul kurawwa تيم بيفلون مي حفلة إتورا كولاغا دكو ديفان ودان ديفيتي إمها جاليسونا ورا إخلاص تريكا معكم شكر دانوا ميريكي MNDF के قابلیت بودوتانون كوريا راندا ريكاواتي Chief of Defense Force Major General Ibrahim Hilmi Yasha إمها فخور وريدي بهي سفانا ورا إخلاص تريك مرحبا يدنوا أسري بها سابس رد كرم ميري أرغنجي إمي إسواجي بكي مفاد بودو هدية تيوه قومشا رأيتون ديوي كمتكا سيفانجي ممتي وريا رئيس الجمهورية دكتور محمد معيزوغي نمفلوغايا Maldives National Defense Force के नमुगया दिवही सरकारा रई तुंगे नाम फुलुगा अरुण मेंगे एब्बंडो एब्बफा कौमे कमुगवा तुर्की विलातुगे रईस प्रेसिडेंट उर्दुगान शा यकौमुगे मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस शा नेवी शा रई तुन्ना अरुण मेंग एम्मेंगे फरातुं हिफेट तुमेन्नेति शुकुरु देन्नेवुं Admiral Yildiz, it is with great honor and sincere appreciation that I extend heartfelt thanks to His Excellency President Erdogan, the Ministry of National Defense, the Turkish Navy, and the brotherly people of Turkey. On behalf of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of Maldives, His Excellency President Dr. Muhammad Muiz, the Maldives National Defense Force, the government and people of Maldives for this very generous gift. May the Almighty Allah guide our brotherly bond from strength to strength. Ameen. Ade. Mireki demme Major General Ibrahim Hilmi vidalu ifadang wara mufaverire. Hagigattake kurimati ves kuruware. रईसु जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ुगे एम्मे फुरुतम दिवेहि राज्य
siyasatuge dashon awatteri qawmutaka durugawa qawmutaka rahmetteri kamuge gulum badahi kurawwa divehi qawmuge emme is maslahatu kuriyan neruwa mi qawma faadawa gota masekke koddevwane kama vidalwi basfuluge maana dehaware satara november 2023 වන දුවහු දිවි රාජ්‍යයේ මිනිවංකම සියාදත ඉස්තික්ලාල්ගේ හිමායතුග සිෆාන්ගේ එම්මෙ මති වෙරියාගේ හයිසියතු රයිසු ජුම්හූරියා ඩොක්ටර් මුහම්මද් මුයිස් දම්මවාලෙවි ෆල රැ රොංගු එමනික් ෆාන් වර බාර ඉතුර ෆවාල දෙවරේ මිරේ ලිබිගෙන් මිදියයි දිවෙහි තාරීඛුග දිවෙහි අස්කරියාය ලිබිෆෝයි එම්මෙ බොඩු මනවරු දුරු රාස්තාතක හලුවි කමා එක්කොම් වාසිල්වෙ එම්මෙ zamaani ටෙක්නොලොජියා වසීලත්තක බරු හතියාරු බේනුකොගෙන් දිවෙහි රාජ්‍යයේ මිනිවන් කමුගේ ෆුරමාන දේහ කොද්දෙවේ වරුගේ උලඳේ මිමසෙක්කේ ෆෙෂුණු හිසාබුන් මිරයා හමය වර ගාතුන් දුෂුමුගේ නසීබ් ලිබිෆහුරි මීහෙගේ හයිසියතුන් අලුගොන් දන්නවන් ඔති මිරේ හගීගතක වෙගෙන් මිදනී සීදා රයිසු ජුම්හූරියා ඩොක්ටර් මුහම්මද් මුයිස්ගේ මසෙක්කේ පුළුන්නේ එහෙන් කමුන් මි ෆුර්සතුගවෙස් قومي دفاعي باروغي عسكري قابلية إتورو كودفوما كندي نيلي رياض والو سيفانجي ممتي وريا رئيس الجمهورية دكتور محمد معيز كودفوما جندوا بورما سكة بولفاهاغكو إمها فخور وري ديوهي سيفانا Ministry of Defense خدو ألغونغي أميلا نموغا أسري بها سابها هفيتو من شكر دنوان අරුන් මෙන් දිවෙහින්නකි zamaanun sure qawmuge miniwankan difaa kuri bayakim kandu falutaka qawmuge mussandikan himayak kuri bayakim askari gotun kerigen harakatteri wi bayakim wasilatta kitamme madas hivwarayako maadana nukume ulunu bayakim nawarseka addihawana haruge ಜನವರಿ ಮಹುಗೆ ಎವ್ವನ ದುವಹು ದಿವೆಹಿ ಅಸ್ಕರಿಯಾಗೆ ಖಂಡುಗೆ ಬಾರು ವುಜೂದು ಕುರವಿಗೆನ್ ದಿಯ ವಗುತುವೆಸ್ ಫೆನುನಿ ಮಿಫದ ಮಂಜರುತ ಮದು ವಸೀಲತ್ತ ಕಕಾ ಎಕಿ ಮಿತಾ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಗಿನ ಬೇಬೇ ಫುಳುಂ ವರ ಹಿವ್ವರಾಯಕು ಕೌಮಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಕುರೆವ್ವಿತ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಫಹೆ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹತೆಗ್ಗೆ ಜಮಾ එබේ ෆුළුන්ගේ හඳුම ෆුළුග හුරි බේ ෆුළුන් මිජල්සාගවෙස් එබතිබ්බෙවි අල්ලාහ්ගේ හේ රහමෙ ෆුළුන් මියදුගේ මන්සරු වරත් තෆාතු මි ඛිදුමෙන් මි හිසාබ මි ගෙනෙවුනි වරක් ගින දුවස්තක ගෙතරේග වරක් ගින බයකු වර බුර මසෙක්කතකේ කොග්ගෙන් එහෙන් කමු ඒරුගේ වෙරින්නෂා මි බුර මසෙක්කතුග එකි zamaantakuga එකි හයිසියත්තකුන් බෑවිරි වඩාන්නෙවි හුරිහා බේෆලුන්න සිෆාන්ගේ එම්මෙ මති වෙරියා රයිසු ජුම්හූරියා ඩොක්ටර් මුහම්මද් මුයිස්ගේ නම් ෆුළුගයා අදුගේ තිවෙහි සිෆාන්ගේ නම් ෆුළුග වර ඉඛලාස් තරිකමායක්කොන් ශුකුරු දන්නවා වකින් ખાસකෝ මිරේ අලුන් මෙන්න ඒ ෆඬුකන් ඒ හුස්කන් ඉහ්සාස් වාති المرحوم كانل حسين إبراهيم فلو كاشدو حسين فلو المرحوم كانل حسن نصير هلولي نصير المرحوم لفنن كانل عبد الغني هلولي عبد الغني المرحوم ميجر ريتايرد أحمد وافر دونغ بولهوتو المرحوم كابتن حسين محمد فيلدو حسين منك ميبيبي فلونغ نام فلوتا فاهغا كورا එබේෆලුන් මි කවුමට්ටක කුරෙව්වි මසෙක්කතකි දුවාහකුවස් අගො කුරවේනේ මසෙක්කෙ පුලෙන්නු මෑන් අල්ලාහ් එබේෆලුන්ගේ එමර්හූමුන්ගේ ෆුරාන ෆලුතක හේව රහමෙල්ල වාෂි ආමීන් අරුන්ගේ වාහක නිම්මාලානි නෆ්සවුරේ අබදුවස් කවුමු ඉස්කුරෙවුම සිෆාන්න ඉල්තිමාස් කුරමු
قومك منيوان كما سيادة استقلال الله جه ورحمة فلون أبدوس ديوه سفان حماية قرآن كموجة يقين كان ديوه لبوة ريتون تكرار كرامون ألغون جدوايا كي من قومك منيوان كما سيادة استقلال جه حماية جايا قوم ترقي هود دوا دفن كندي نيلي رئيس الجمهورية دكتور محمد معيز إكورافا مسكة بلو كاميابون آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكريا عزت دفاع وزير. ආද දෙන් ඔන්නානි අස්කරී මනවරුගේ නම් කෂ්ෆ කොත් දෙවුමා හිදුම ෆෙෂමුගේ ලියුම් අද දිවෙහි රාජ්‍යගේ කවුමී දිද හවාල් කොත් දෙවුම් මේ නම්බර් ෆුරිහම කොත් දෙවුමා දිවෙහි රාජ්‍යගේ ඉස්සතේ රයිසුල් ජුම්හූරියා අද සිෆාන්ගේ එම්මේ මතිවරියා ඩොක්ටර් මුහම්මද් මුයිසුගේ අරිහුන් වරන් අදබරිකමා කුදන්නවා ඉස්සතේ රයිස්. To mark this significant milestone, I respectfully invite His Excellency, the President and Commander-in-Chief, Dr. Muhammad Muizzu, to unveil the ship's name, officially hand over the commissioning warrant, and conduct the ceremonial presentation of the national flag. This act marks the official induction of the vessel into the Maldives National Defense Force. හිදුමයි ෆෙෂමුගේ ලියුමා කවුමී දිදයා හවාල් වෙලව්වානි දරුමවන්ත මනවරුගේ commanding officer Lieutenant Colonel Hassan Shinan. The commissioning warrant and national flag will be handed over to the commanding officer of the ship, Darumavanta, Lieutenant Colonel Hassan Shinan. शुक्रिया इज्जत रईस. निहार उतिया फिन वडा गन्नवनी मनवरुगे कमिशनिंग क्रू म्यूलंदंगरा मगाम तकद्दा मंजर. Executive Officer Major Abdullah Mufid, Engineering Officer Major Musa Ahmad, Chief Bosun Mate at the Senior Enlisted Leader Sergeant First Class Abdullah Shafiq. Mi Manavar Commission Kong Hidume Feshunge Gotung, Kandumati Sifange Adaka Taka Egota, Ulanduge Kuri Kologa, Kaumi Dida, Fat Kologa Sifange Dida, at the main heavy Aduga Commissioning Pennant Negendana. We now direct your attention to the ship, where the official commissioning drill will take place, executed by the personnel of the Maldives National Defense Force. Executive Officer Major Abdullah Mufid, Engineering Officer Major Musa Muhammad, Chief Bosun Mate and Senior Enlisted Leader Sergeant First Class Abdullah Shafiq. As part of this time-honored tradition,
3 significant flags will be raised aboard the ship. The national flag of the Republic of Maldives will be raised at the fore. The Maldives National Defense Force flag will be raised at the aft. The commissioning pennant will be hoisted at the main halyard of the ship. Assalamu alaikum sa. Commission dita nekumge izne eden sa. Shukriya sa. Tiriya hatiyar diya. Kolaga pasay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق الله العظيم. Leskaren sama ukulak hatiar ukulak tidak bisi gula tidak. قومي ديدين احترام ادا كرمගේ ගොතුන් හුරිහා බේෆුළුම් වෙස් කොළත් දෙද වැඩගතුමක් දන්නවා. May I kindly invite everyone to please rise as we pay our respects to the national flag. Tidak bisi naga tidak. Lasmi Kurnis, Weduma, Hatiar, Weduma. Okula. Laskari Magamate.
बोला नेकुम तैयार नगा गांव के दिफा होगा आलगुन में मितवी शुक्रिया दे मेरस्मियात गौन्नानी धर्मांत मनवरागुले वीडियो प्रेजेंटेशन. Let us now take a closer look at the ship's journey, capabilities, and future role through a short video presentation. ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಜಹಾಮತ ಹವಾಲುವೆ ವಡಾಗಣ್ಣೆ ವಿದ್ದರುಬಾರುಗ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅದಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತೀವೆರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಜ್ ದಿವೆಹಿ ರೈತುನ್ನ ಮಹಾತಬ್ ಕುರವ್ವ ದೆವ್ವಿ ಇಫ್ತಿತಾಹಿ ತಕುರೀರುಗ ದಿವೆಹಿ ರೈತುನ್ನ ದೆವ್ವಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಯಗಿನ್ ಕಮಕಿ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣುಗೆ ಸಿಯಾಸತು ಬಿನಾವಾಣಿ ದಿವೆಹಿ ರೈತುನ್ನಂ ಎಮ್ಮೆ ಮಸ್ಲಹತು ಹುರಿಗೊತುಗೆ ಮಚ್ಚಕ್ಕಂ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣು ಹಂದಾಂಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ದಿವೆಹಿನ್ನಕಿ ಮಿನಿವಂಕಮುಗೆ ದರಿಂಕಂ ದಿವೆಹಿ ಸರುಕಾರುಗೆ ಸಿಯಾಸತು ಬಿನಾವಾಂಬಾಣಿ ದಿವೆಹಿ ರೈತುನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಮಸ್ಲಹತು ಹುರಿಗೊತುಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಳುಗಂಡಕಿ ದಿವೆಸ್ಸೆ ಅಳುಗಂಡ ದಿವೆಹಿ ರೈತುಂ ಅಣ್ಣಣಿ ಲಿಸ್ಟುಗೆ ಎವ್ವಣಯ ಫುರತಮಯ ಎಹೆಂ ಗೌಮೆಗೆ ಬಯಕು ಅಣ್ಣಾಣಿ ಏಗೆ ಫಹತ ಅಳುಗಂಡು ಗೌಮತಕ ರಹಮೆತ್ತೆರಿವಾಣ ಹತುರೆರಿ ಕಮೆಂಗ್ ಹಸದೆರಿ ಕಮೆಂಗ್ ನುಬಾವಾಣ ಅವಟ್ಟೆರಿನ್ನ ದುರು ಹಿಸಾಬತವು ಗೌಮತಕ ವೆಸ್ ಇಹತಿರಾಮ್ ಕುರಾಣ ಎಕಮಕು ಅಳುಗಂಡು ಅಬದುವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಿನಿವಂಕಮ ಸಿಯಾದತಿ ರೆರ್ರೊಂಗು ಫಿಸಾರಿ ಫಲಕೊದ್ದಮಾಣ ಎಯಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೌಮೆಗ್ಗಾವೆಸ್ ಒಣ್ಣಾಣೆ ರೆರ್ರೊಂಗೆ ಒಣ್ಣಂ ಬಾಣೆವೆಸ್ ರೆರ್ರೊಂಗೆ ಎಹಿಂ ಗೌಮತವಗೆ ಮಿನಿವಂಕಮ ಸಿಯಾದತಿ ರೆರ್ರೊಂಗ ದಿವೆಹಿ ದೌಲತುಂ ಹುರಿಹಮೆಂ ಹಿತಿರಾಮ್ ಕುರಾನ್ ದಿವೆಹಿ ದೌಲತುಗೆ ರೆರ್ರೊಂಗ ವೆಸ್ ಎಹ ಗೊಂಡಂ ಬಾಣ ಎಕಮುಗ ಕುಡೆ ಬೊಡೆ ಗಾತೆ ದುರೆ ತಫಾದುವೆಗೆ ನುವಾಣ್ ಎ ಹಿತಿರಾಮ್ ನಿಬೆಂಚೆ ಹೇ ಇರಾದು ಕುರವಿಯ ಎ ಹಗ್ಗು ನಿಗುಳಾಗಣ್ಣಾಕಂ ಅಳುಗುಣ ಫುರ್ಸತೆನ್ನು ದೇಣ ದಿವೆಹಿನ್ನಕಿ ಮಿನಿವಂಕಮುಗೆ ದರಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿನಿವಂಕಮ ಸಿಯಾದತು ದಿಫಾವುಕೊ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಯ ದಿವೆಹಿ ರೈತುಂ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕುರುಮಂ ಅದಿ ವಕಿಂ ಹಾಸಕೊ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಂಡುಗೆ ಸರಹದ್ದುತ ದಿಫಾವುಕೊ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಮ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅದಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತೀವೆರಿಯಾ ಎದುವಹು ಫೆಟ್ಟೆವಿ ಅಗುಹುರಿ ಕೌಮಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಪುಳುಗೆ ತೆರೆಂ ಮಿಯದಕಿ ಅಣೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ವರತ್ ತಾರಿಹಿ ದುವಹೆ ಮಿಯದಕಿ ಎಕ್ವೆರಿ ತುರ್ಕಿ ವಿಲಾತುಂ ಹದಿಯಾ ಕೊರವ್ವ ನೇವಿ ಮಣವರು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕೌಮಿ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರುಗ ಧರ್ಮವಂತ ಮಿನಮುಗ ಕಮಿಷನ್ಕೊ ಹಿದುಮತ ನೆರವೇ ಉಫಾವೆರಿ ಅದಿ ತಾರಿಹಿ ದುವಸ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕೌಮಿ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರುಗೆ ಕಂಡುಗೆ ಸಿಫಾಂಗೆ ಅರುಮಾದಂ ಮಿಹಾತನ ಗೆನೆವಣು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಮಣವರುಗೆ ನಂಗ್ ನಿಸ್ಬೆವ್ವಣಿ ಜಹಾಲತ ಶಿರುಕುಗೆ ಅಂದಿರಿಕಮುಗೆ ತೆರೇಗ ದಿವೆಹಿಂ ವಣಿಕೊ ದೆದುಣಿಯಗೆ ಸಲಾಮತ ಅಮಾಂಕಮ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಮುಗೆ ದೀನ್ ಕಮುಗಾವ ಮಾಯ್ವೆಗೆಂವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಮಿ ಲೊಬುಯತಿ ದಿವೆಹಿ ದೌಲತುಗೆ ದೀನೆಗೆ ಗುತ್ತುಗ ಕಂಡ ಎಳುವಿ ಅಸುಲ್ತಾನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ಸಿರಿ ತಿರಿಬುವಣ ಆದಿತ್ತ ಮಹಾರದುಂ ನುವತ ಧರ್ಮವಂತ ರಸ್ಕೆ ಫಾಣುಗೆ ನಂಫುಳ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾರೀಹ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಆರಾ ಬಾರುಗೆ ಎತಂ ಹಂದಾಂತಕ ಗುಳಿಫಾವ ಎಕ್ವೆರಿ ಕೌಮೆ ಕಮುಗಾವ ತುರ್ಕಿ ವಿಲಾತುಗೆ ನೇವಿಗೆ ಖಿದ್ಮತುಗ ಮಿಹಾರ್ವಸ್ ಬೇನುಂ ಕುರವಮು ಗೆಂದವ ಮಿ ಮಣ್ಣವರು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಂ ಹದಿಯಾ ಕುರ್ಮಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ಕಿ ವಿಲಾತ ಅದಮೆದು ಒಯ್ ಗಾಂಗ್ ಎಕ್ವೆರಿ ಗುಳುಂ ರಮ್ಜ್ ಕೊದ್ದೆ ಅಲಿಗದ ದಲೀಲೆ ಜರ್ಮನ್ ವಿಲಾತುಗೆ ಕುಂಫುನ್ಯ ಕಮವ ಲೂಸೆನ್ ವ್ಯಾಫ್ಟುಂ ಫರ್ಮಾಕೊ ತುರ್ಕಿ ನೇವಿಗೆ ಖಿದ್ಮತ ನೆರೆಫಾವ ಡೋಗನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಟೇಕ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಿ ಮಣ್ಣವರಕಿ ತುರ್ಕಿ ವಿಲಾತುಗೆ ಕಂಡುಗೆ ಸಿಫಾಂಗೆ ಕಾಬಿಲುಕಂ ಇತುರು ಕುರುಮುಗ ಮುಹಿಮು ದೌರೆಂ ಅದಾ ಕೊಫಾವ ಮಣ್ಣವರೆ ವಕಿಂಗ್ ಹಾಸಕೊ ತುರ್ಕಿ ವಿಲಾತುಗೆ ನೇವಿಗ ಹಾಪೂನ್ ಎಂಟಿಶಿಪ್ ಮಿಸೈಲ್ ತಕಾಯಕು ತಯ್ಯಾರು ಕುರಿ ಫುರುತಮ ಗಿಂತಿಗೆ ಉಳುಂದುತವುಗೆ ತೆರೆಗ ಮೀಮಣ್ಣವರು ಹಿಮೆನೆ ಮೀಮಣ್ಣವರಕಿ ವೆಪನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಕ ಫೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡರ್ ಆಯಕು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಕುರೈಫಾವ ಅದಿ ಜಮಾನಿ ಎಹೆಣಿಹೆನ್ ವಸೀಲತ್ ಬೆಸ್ ಕಾಯಂ ಕುರೈಫಾವ ಮಣ್ಣವರೆ ಮಿಗುತುಂ ಹದ್ದಿಯ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಒಟ್ಟೋ ಮೆಲೋರಾ ಬಡಿಯ 35 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್ ಬೆರಲ್ ಒಲಿಕನ್ ಎಂಟಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಡಿ ಹರುಕುರೈಫಾವ ಮಿ ಅಸ್ಕರಿ ಮಣವರಕಿ ದುರು ರಾಸ್ತಾಯಿಂ ದುಶ್ಮನುಗೆ ಉಳೊಂದು ಫಾರು ದೆನೆಗತುಮುಗೆ ಕಾಬಿಲ್ಕಂ ಲಿಬಿಫಾವ ಮಣವರೆ ಮಿ ಮಣವರು ಹಿದಮತ ನೆರವೇಯಿರು ತುರ್ಕಿ ವಿಲಾತುನ್ ತಮ್ರೀನು ಕುರಿ ದಿವೆಹಿ ಸಿಫಾಂಗಿ ಸವಬುಂ ಮಿ ಮಣವರು ಆಪರೇಟ್ ಕುರ್ಮುಗೆ ಕಾಬಿಲ್ಕಂ ದಿವೆಹಿ ಅಸ್ಕರಿಯಾ ವಣಿ ಲಿಬಿಗೆಂ ಗೊಸ್ಫಾ ಮಿಗೊತುಂ ಮಿ ಮಣವರು ದುವ್ವಾ ಮರಾಮತ್ ಕು ಬಲಹಟ್ಟಾಣಿ ದಿವೆಹಿ ಸಿಫಾಂಕಂ ಫಾಹಗ ಕುರಂ ಮಿ ಮಣವರು ವೆಗೆಂದಾಣಿ ದಿವೆಹಿ ಅಸ್ಕರಿಯಾಯ ಹವಾಲ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವ ದೌರಾ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತ್ ಅದಾ ಕುರುಮ್ಗ ಲಿಬಿಗೆಂದಾಣೆ ವರಂ ಮುಹಿಮು ಅಸ್ಕರಿ ಕಾಬಿಲ್ ಕಮಕ
ವಕಿಂ ಹಾಸಕೊ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿನಿವಂಕಮ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಕಂಡುಗೆ ಸರಹದ್ದುತ ದಿಫಾವುಕೊ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಮ ಕಂಡುಮತಿ ಮಸ್ಲಹುತ ರಕ್ಕಾ ತೆರಕೊ ಬಲಹಟ್ಟ ಫಾರವೆರಿವೆ ದೆಮಿತಿಬಿಮ ದಿವೆಹಿ ಅಸ್ಕರಿಯಾಗೆ ಕಂಡುಗೆ ಸಿಫ್ಯಾಂಕುರಾ ಮಸಕ್ಕತ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಇತುರು ಕುರಿಯರುಮಕ ಅದಿ ದಿವೆಹಿರಾಜ ದಿಫಾವುಕೊ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮ ರುಕುರುವಾ ಲೇಫಾವ ದಿವೆಹಿ ಸಿಫ್ಯಾಂಗೆ ಕಂಡುಗೆ ಅಸ್ಕರಿ ಅರುಮಾದ ಲಿಬಿಗೆಂದ ವರ ಫುರಿಹಮ ಅದಿ ಎಹಾಮೆ ವರಗೊದ ದಿಫಾಯಿ ಅಡ್ಡನಾಕ ಮಿಫದ ಅಸ್ಕರಿ ಕಾಬಿಲ್ ಕಮೆ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಕೌಮಿ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರಂ ಹೋದ್ದವ ದೆವ್ವಿಕಮಟ್ಟಕ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಐಜೆತ್ತೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅದಿ ಸಿಫ್ಯಾಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತೀವೆರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಜ್ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಸಿಫ್ಯಾಂಗೆ ನಮುಗ ಶುಕುರ್ಗೆ ಜಿಜೀತಗ್ ವೆದುಂ ಕುರಂ ಅದಿ ಮಿಫದ ಅಸ್ಕರಿ ಮಣವರೆ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಂ ಹದಿಯಾ ಕುರೆ ವಿಕಮಟ್ಟಕ ತುರ್ಕಿ ವಿಲಾತುಗೆ ರೈಸ್ ರಜಬ್ ತೊಯ್ಯಿಬ್ ಉರ್ದುಗಾನ ಶಾ ತುರ್ಕಿ ವಿಲಾತುಗೆ ಹುವ್ವೆತ್ತೆರಿ ರಯ್ಯಿತುಣ್ಣಂ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ನಮುಗ ಶುಕುರು ಅರಿಸ್ ಕುರಂ ಕುರಿಯದ್ದೆಂ ಒಣ್ಣಾಣಿ ದುಆದೆನ್ ನೆವುಂ ಇಸ್ವೆ ದುಆದನ್ ನವಾಣಿ ಮೇಜಾ ಫೈಸಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ದುಆ ಫಹು ಸಿಫಾಂಗೆ ಲವ ಒಣ್ಣಾಣೆ ಅದಿ ರಸ್ಮಿಯಾತು ನಿಮ್ಮಾಲುಂಗೆ ಇಜ್ನೆಂಗೆ ದನ್ನವಾಣೆ. The official segment of tonight's ceremony will be concluded by the recitation of a special prayer led by Major Faisal Ahmad. The prayer will be followed by the official song of the Maldives National Defense Force. Finally, the commander of the ceremony will request permission from His Excellency to conclude the ceremony. إمها حمد سنة تعريف حق وجماني قدكي وانت من الله سبحانه وتعالى إكلانجي كونغا واها تكتش إنسانغا خدمتغا لفيرس كلانجي صلوات سلام لفنغ دعاء كوراني عالم تك رحمتك كمغا فنوفيما نبيايا أدمي صلوات سلامغا إكاليفانغا آلنا أصحاب شامل كربان ديوي هدوا بدكور فيرس كلاك علمني دينا قوما خدمة كرمغا إخلاص تري وفاء تري بايكو كمغا لفان ديف أدي خدمتغا دمي تيبومغا فوريه مقابل كان علمنا ديفان ديف علمني قوما خدمة كرمغا أميلا نفس فور قوما إسكندي بايكو كمغا لفان ديف هدوا بدكور في علمنجي فيرس كلاك إبارس كلانجي دينا ملبوتي وطن حماية كرمغا هيفارا بارو علمنا ديفان ديف إتريا بيروغ إمها دشمننا عداوة ترينغ كيبان علمنجي فيرينا علمنجي لبوتي رايتنا وطن سلامك كركا تركرمغ بارو علمنا ديفان ديف هدوا بدكور فيرس كلاك إبارس كلانجي علمنجي هيتا مولد دينه وديغموا رس كلانجي فهي علمنجي هيتا وغا قومي لو بجسوا قومغا أبو طالونغا غوتوغا علمن لفان ديف أدي علمنجي هيتا ركا تركوروا هيفرا عزم علمنجي هيتك يتركو ديفان ديف هدوا بدكور فيرس كلاك إبارس كلانجي إم أوغا وانتا إم ديلتي وانتا أدي هوريها كمك كولدون وانتا رس كلانجي علمنجي خدمن يتركوروا خدمتغا بركة لفا فوريها منصرا كامياب علمنا الديفان ديف أدي ميرونغ علمنا اللي بي كم شرفك قدركي إبارس كلانجي حضرتغا مقبول اتشكمغا لفان ديف وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
دم رسمياتوغا اوناني ديوه راجيگه عزتر رئيس الجمهورية ادي سيفانگه ام متيوريا دارمونت منور بلوا لوما مي منوروگه مهمانوگه فتوگا سويكوريوم ادي مي رسمياتوگه اوفيشال فوتو نينگيوم. I now invite His Excellency Dr. Muhammad Muizzu to inspect the newly commissioned ship Dharmavanta and sign the ship's visitor's book in commemoration of this occasion. Following the inspection, the members of the official party are invited to join His Excellency for a group photograph. دائما دم تبيفونا هميا مي جنستني تركي بلاتون دبه قومي دفاعي بارن هديا كفاوا عسكري منور كمشن كرمتكا بي خاصة رسميات وبغتم هذا تركي بلاتون دبه راجين هديا كوري نبي منور راجين هديا كون ادي كمشن كرمتكا بي خاصة رسميات شرف الكودبي سيفانج ام ماتيوريا ادي رئيس الجمهورية دكتور محمد مويز تركي بلاتون هديا كوري مي عسكري منور دبه قومي دفاعي بارا حوال كرمتكا بي من خاصة رسمياتوغا اولندو حوال كودبي تركي بلاتوگه نيوي فليټ كوماندا एडमिरल خادير يلدز ادي राज्य के फरातु मी उलंदा हवादे वडागति चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मेजर जनरल इब्राहिम हिरमी मेरे मी रस्मियातुगा मी उलंदवानी कमीशन कोफा रतन कमीशन को आदि उलंदो के नंग कस्ब खुदेबी रईस जमहूरिया आदि सिफान के में वतीवरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज आदि मी उलंदा दीफा मी वनी धर्मवंत आदि धर्मवंत मी राज्य के रसम खुरबा पावा लश्कर के नामो नंदीफावा उलंदो आदमी उलंदा बनारुगा मी उलंदा की जोमन विदातु के उफेदु में आदि मिहातना तुर्की विदातु के नेवी गनोता अस्करियागा बेनो कुरामुंगा उलंदे मी उलंदो दिवेही राज्य हदिया कुरुम वेगे मिदियाई दिवेही कोस्ट गार्ड के फ्लीट दिबिगंदिया वरबोड कोरियर मका आदि दिवेही कोस्ट गार्ड फ्लीटुगा देम मिवगुतु बेनो कुरान एम्मे बोर्ड उलंद का वेकेंदानी धर्मवंतशिप नोता मी उलंदु गवनी जमानी आदत का वसीदत कायम कोफा और के हथियार आइकी का कायम कोफा वा मी उलंदु कनुमति के एक हादसा तो का बेनो कुराने आदि दुश्मन देने गाने तकेतिया में तकेति होदु मुगा वर बोर्ड दौरे मी उलंदु अदा कुराने का फाहा खोलेवे मी उलंदु दिवेही राज्य हदिया कुरुम वेकेंदियाई दिवेही राज्य तुर्की विलाता देगो मगद मदुगावा गाय अहुवंत गुणु रमज को देखमका रईस जमहूरिया आदि सिफा के में मतीवेरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़वानी दिवेही राज्य के मिनिमम कमा सियादता इस्तिगलाल हिमाय कुरमटका कुरब मंजी बडागनवा कौम में कमे कुरबुमगा दिवेही दावलता सरकार वन्नानी तैयार कमंग हाम कुरबाफा मैं बताऊं मनिकफानो के इब्तिदाही तकरीर गावेस्वानी एकं हाम कुरबाफा आदि दिवेही को अस्करिया आदि कोस्ट गार्ड के फ्लीट तुरवे के मीडिया दिवमकी दिवेही राज्य के कोस्ट गार्ड काबिल कमा दिबिगंदिया वरा बोर्ड कुरियर में मैं हिसाब मोहम्मद बेफुना हमिया हुरमाद एमपीएल सरहदों गणस्तम मीडिया हास कवरेज निम्माला फावक विदाना हुरिया बेफुना विस वरा रकातरी रेखंगदम वस्सलाम अलैकुम